Pemirsa krama lanang miwah isteri ring desa adat Samuan, tedun antuk ngaturang ayah sejeroning nyanggre pemargin karya ngentak linggih memungkah miwah mepedudusan. Bari krama inucap cihna pesikian krama antuk ngamong tur manggih yatnya sane satwika. Asa puniki kanan krama sejeroning ngaturang ngaya ring pura Prajapati desa adat Samuan Badung. Anutin sekadi among-amongan sane sampun ke udarang, krama lanang tur istri tedun anutin gala soang-soang antuk ngaturang ngaya. Krama istri ngaturang ngaya antuk menjejaitan sengarianin sekancan sarana bebantanan wenten taler ngaya ring pewargan. Selanturnya nih, krama lanang medui amongan ring sejeroning ngayah nyati miwa sanilianan. Ini seksi dapur, harap senyum semua. Ayahan krama lanang istri puniki, sejeroning nyanggre karya ngantek linggih, memungkah, mepedudusan medasar tawur manca kelut, miwar sigana, sane puncak nyane kemargiang, ring tanggal 17 Mei, war sekali talinan melikur. Di sadat Samuan, kepa antuk tigang banjar, inggih punika Samuan kawan, Samuan kangin, miwah jemeng. Indik pemargin karya ring pura Prajapati puniki, kemargiang wusan sawetara wewangunan pura kebecikang, karya sekadi inucap nanganin kemargiang 17 warsane lintang. Ring warsane mangkin, pemidap-dap upacara sampun kekawitin dawak 7 bulan lintang. Juliana, Bali TV.